Etele otu ese oanga Etele nawa manungi ese male sasala Etele mana omo onga Ofa utuanga ma upulangona Sa afinga Osa ifa aula totonga Oila upele eta silaba leleo O temana o ia ile sumalie O na iyo ula mutu uafa
se mea o te whaia mo oe leu umanongi oe e ta whei whoilo utino lo tino mo mosi lo la lele ave ai oe e whai mo usei o la u ave o te tua i leo langa nei le figli e le moe O te whaatala whātu le tātua tunu o le nei fo I vahenga le Tautua mai Samoa ia ina ua mai a whale Tautua sa whenga iai ia maleu se atu foi ma le au ofisa ia le tātua ofisa au tuipuri rui New Zealand ia se wai Samoa mo sana foi Tautua whaawau ia I le nei fo I asonga fua le amtanga o le vai aso aso se fulma lima wa awhale masino I Ianuari masino mo mo le tausanga ia o tātua I lo foi e le umi lava le se e o le tausanga le iai pea e fua le tele hai o le alu o le aso la e tasi la tau oka. E na ona tau le se fulma le lua ia mauti noa wa uma fo inga aluenga e toi fali watu wa sola le tu lai lima le afiafi la tau ia. O le vave o le teimi me tau tia soli. Ia, o le tau I Samoa matua I ti munga ta tau tai au se tu langa le lei le tau o le vevela le iai ia e fesoa swadi fo ia mise lava mona ia te o tau I malanga mai le tātou o tenu. Ia mo mātou fo I Samoa o se whaamanu ianga fo wa mātou wila fo I mātou ia tu lou le vevela ia a le maua fo o le swa vai tau mafa la tau ia ma le swa vai wha soa inisi o a fioanga. O le tūlanga le leila le e sa mo le temine wa le temine la fa impalasi ti munga sa ma mafa ti munga mai al tai au le ala e ma ulu lava le temine nei tal whantai a pia mai te watu fo le aluanga e lunga I a fia malu ia oka ia lale fo e fa e pua oa wa vainga masani ana wa tausi le fia fo I o le tātua tunu e olo le temine fo le o ti munga e matua pua oa alunga I le alu le fia malu ia o le taua o le toe falole I afu ia ma toe toso mai le alunga ia ma fa solo ma fo fongo le mfai tau pe fia fu ia la vai o le fali al fa se e la toia ia ASE tu nai la fu manu nai la fu povi ma moi wai pi tele lunga ina ia nei fa to anga ia le ngato fala au faisua fala auto ma mata ia fa pena fo I fa to anga mo manga tu le wa mawar swa vai fo le e fa susu wai ia ai malo lolo wa o lo pesil fa mai le fulula to ia mal covid sa moi mai seis pe fa pe le wa nai sa le mul nei tem ia o le taimi le wa ia tatou le wa te le tu le tas pe no fa te va veia la lo taimi o le mena tu po so fa pene e ti munga lo fa le to nunga lo mal tanto internet tu langa na wa ia tatou o ia fatala fati a Jimmy le mafta mai Sally voleva na ia Sally lunga tai fo Alessana ia mai na to o mafta mai lunga pen fa ilang le nga tol tato YouTube channel ia fa pena fo tato Facebook page ia e amal to weekend tulanga le leipe fa le tonu ia a fai la saman ia vi le tuai te lo foi sa mafa tau maftanga i la so nafi to nai ia I ainga te tas ia o foi sia matu to nai oka o fai nel to nai le ainga foi le poto man to la le fai to nai I le ainga o tina le ainga ma to lo to na o malor fai fe au ia le ainga lon fatua so lo mal te malo Mena no fatoi. Ese a faiava.
O na sa ila tātou ia nai no futane nai whai awai. Te reo topa te to mai tua o tamasau. Ma le whaiwhi awa la inga luro lau so toi man whalitua. E o mātua le tina o la inga. So ono mal tamalo. Te o wai wai lei. Ia o anai te o so smato a inga ia. Whai mele ni wal tamalo malana wai whafango. You know. Ia, whaftai te lo Samoa uma whamnianga tātou atu nuu, ia, ma tātou paanga fwoi whai unga vai aso se itam whai le tonu ngā le internet te minei le taurewa i tātou ti munga. Ma losi ti munga ia tātou nei tau langa, ia le whai matau mōna i maseli. O tu langa o le toe ae o aonga pei al vai aso fōa e aonga. Pei tasit vai aso. Ae loa aonga. Ia, talo fai. Mata na toi tumu tātou. Le te minei ala toi whaloloa. Mata man vaso tu no tua, vaso te nei. Yo, o mai vai aso nei. Lale lava o matua. Tau whao ma whio mai tu tono whale o loa whailele. O le toi whaata wino o mea whailele o toi whoia toi whanau i aonga. Oka e fe. O le tūlanga nā lowe vesel tātou taulanga le temi nei. Ei fo ia onga. Ia lere wasu e veni la tau ia matua. Tumu lava i whātaunga o fua onga. Sap. Whapena fo i maisi company e te leo matua. Tumu temi nei morsu e no. O lava onga o atoha onga o mea onga. Ia e tau tua mai e malpiri a onga la tau ia. O se e vai. Wa mantua fo e whaitoninga o se e vai. Ia. Ole. Mena rua halua niwa yaso ma tumtumunga i e whai nel taulanga. Ma le tūlanga lalwhi o mai o ta waleafi. Whaupopo mati munga mafa. Ia, o leo whautua i nel tātua tunu i nei ai Samoa. Ia, tau whae tete ma whau tau te le whiwa i tātu taulanga. Ia le tūlanga la lea o iei le tau. Aere se vai fwoi sina musika to taliu mai ai. Hopefully o lele le tātu internet nei teimi mal tūlanga. Wha le tonu le iei. O tātou so tainga. Musika. Faina tu fafa areto ia tofusia uma itangata ila ulea faa matalanga ia tipile tau samile tele o mea tau mafa ano manu susu mapata o ole nga ololola o pua mapovi ma oene ite i ua oti faalala Lunga so se tangata o Samoa ai awale pole vale pela vele tavale pe mu foi le fale Tautua
se whangongo Whai o tamatane e tautua a futoto Ele peoni koula I poututo se awaluma Ai tini manu ia hoa Whai pa o talo male pespesenga le nei fo ia wuli ina o te ele tulantasi minute e lo se fulu male tos fulu male ono e lo te ala fo le tasi la to va ve ale lo te mi a fa talo fate la to ia mafta mai i no pente fai langi ia malo lava tali vui Erika Maoe ia Muelu le mafta mai fa talo fate ate to u malava o le aso to na ine fatalo fa ia Katerina le ma le ainga le mafta mai America Samoa mantola le aso sa ne America Samoa Hawaii ma America o le la o la to ia lot e wanga i sau ningo te lo wa uma ia sau ningo le tai au la tu o motu ia a to no le usta pena amatan ta pena sau ningo foi o fa afiafi ia ai fatalo fati a to mafta mai o le ala vai fai so ta inga ngai o i Thailand me fai le Miss Global Venta o le fu o lo foi lunga le Miss Thailand o lo foi lunga le semi final le o e ai ro pisi o le te so ta i mala o le a motu me so ta inga e au le foi na wa ta sia na vala au mai o ka te fiu fo me fa ta tali le ta te fiu fo me fa ta tali se tala noi love ta te fia moe ala tala noa ai o sai to lot o to ia tali mal vanga o no sai o to ia risati mal vanga e fa mol o no sai a wole vidia tua se misia o to ia o no sai ma vai po anga ben ol ni aso ai o le mai tawa tu i o tu langa le ai e tato fale tala tupe ai nei il tato te o ka se tumu to tele le fu mata e tasi ala ma fu anga le ona vai tu lang o tum ia o le ai o fana wa onga to ia o to fu fana wa onga le wa mata na so ani mai na yo tato ainga fo le e pidia onga ma na yo tato ainga nei a mi se fo nei te male sa malanga tu i ngalu fa vai temi ia le wa la fo mai se le ni fo isa sefe ia mole to ia nei fa na le onga o le tulanga ma le fo tuanga masani Tautua na ma o ile Western Union the company of Western Union o mea nei masani o na tula i mai ai mai se lavala nei o tatu tangata o leo mai mamao mai tua pe mamao la toi mamao me sa wai e sa wai nei ia pia fo ile tu di mai me tala ile se leni o le Western Union e yo na la te le pe fio na la nei e ile se na la i mata utu e ile se na la o le na official tu le i pia e ma le se na la i mata tu fa sanga i male luma ma fale fo i o fesidi le se tu wala mal fale mai o me ala ma sanyo na
Fai mwhala vela tātou tangata I te minei. O la fuina mai la tātou ia I nā o se leni nei. Ai mese la vala le ngole fa pe lua fa te te inga la fai lo ngo lo fa I mo fa te inga. Ta sesa lamb Sam. A le fa sa o la le fa ai u foile le alu a toa le lamb Sam in the last name. E tu le tangata lea e le te fa to ai foile le o la to le tata le lumale. Le counter le na le fa so ta ima la fuel tupe matusi ai. Ta ai foile le. E tu le lamb in the middle name. Ya ta sesa le first name ia le lamb. Ai fa ai u le Sam. Last the name le Sam. So vahenga la ia te tau na mate tuina langa o to telo nei o tatu tangata nei. E ui la vala o le batu le passport po le ID le po le license ta avale nei. E fa mau ni ai le o le ai sa o le ngona nto e fa sa o e le ai se me pa wale ta la tata fa ngaluenga nei. Te ni po le tamale nei I officer ia le Western Union. E le ai se ele mfai ana tala I tupe. Tusa lava po o lea e lea I al te le ivas fluiva pasene e fa bao ni ai o oi le unga le tupe lea e wa watu ama le mele ai le mawhaiana la tō whatanga ina e tala I tupe e se e longa o pa wala le mea tau wha ia wale le tūlanga lea wa e le se o le lato au whainga luenga te taun whaafsota ia le au whainga luenga lato la le Australia po New Zealand na la fo mai le se le ni ale customer le watu ai e toi whaatonu oe e te alu toi vidi lau tangata lai o e te leilo e dolo po le whainga le e alu toi vidi a whaate te inga la o alu toi vidi lo uso lai Australia e a toi alu wa e pe toi vidi ane o le mele na lafo le tupe I le tangata tonu le na lafo tupe e le osesi e te alu ato e su e le tangata le nunga lau risiti le na lafo me le tupe ma mai le numera le na mai tau iai e toi whaasao a le mwhain whaasao ma toi au mai vave I nei le la le I nei le West in Samoa e le mwhain tala I tuala se le ni le nei le tangata I nei e le peila o isi whale tala tupe e le ilani me whaapea o le isi foi vaenga na le pawale me mana o mielo ID na ale vato le ID me whaapea na ia alu tuala se le ai pe lo ta o le vaenga le Western Union o no to telefon mamalo tato tunu le la fume se le Paula vala le me le so swani tuala tanto pukara mel ne so fo ia sa o le leile me anga ele se le ni ia ma le mantua la e feo lolo la tangata e ata itala e ma o le fa te inga la o le no fine la vai ma to tu ele si officer ia ele na le lua minute pere a to officer 2 minute lo to ta vale lungai ia o pia ia fa pena fo tu sale vale lua le mele officer le ita fus ele e fa ngofia la alu to sau al tangata lan si o ainga le sau mai tua na usu na ta mal fa mo ia sau lo fai tultuli o nei e fai ele mele mana o mia ile ta inei pia ai sau la le fa le ton loka ne a ma le fale le aile itala ina to le tupe ale tu fa mo o le wholesale o le fia to fa tau le o te tau na ave to na nei fai ele mele mana o mia na ina na fumal se len so nei vai ngai e tatu te di o vele fa fa ngofie ia mo tatu tangata nei ai o lisi me e mana o mia tātou e whaafautua ina whailele. Mai male numera po le risiti le la fo mai whaamanatu e tātou tangata ona e o nisi o tātou tangata i ni Samoa. E le maamalama e na le latua tau le ngoa la fel numera. Ia e le lofo le numera a mi sa le fa fou le alo e tala le selen. Ia e whaafingta e siri mal numera ne mea whaapena. Hafi mai le a mai e whaamanino mai text le mai le messenger le numero ia mal tangata na lafo mai el se le ni mai na ia lo suafa le na lafo mai ai ia mal tangata le malo tina po lo tama ia po si o tele la tu tal tu pe nei vaenga na whaamanatu ia tātou pe a lafo la lo o le ai whaile melo lafo se le o latu lo ele e mate maulo te molo uso whaafine le o sinti ele Western Union le ia pia
ai molma o le tua ia le si friend to take kai le laina o le la ua fa se ese ma le laina ma le counter le fa malama le a le fa so lo tu le kiu no faila ele le ten a Princess Take Up men faina fa me ese fa mo se fa solo me kiu la no polok ya fa lam to mumua to o no folo le pito e tu no fo le sau kiu tangata mo lu mo tolu la leina tolu fa malam sau ro e wo tu le so fa di mo mai ma no sinti sinti o kai ngan i vo lo u fa tu lo le ta la si o so o la mo o ka di pelo ni kangaka ma fa mai que sta o le fa se fu wa ringo wa du le lengo wa du le tilenga lango ele aya se coupe o la fo mai se o ngu mela e ka ngu mela va se o ka le pepelo fa mol tadi fa mol a sa o fa sa o male numero mai nei ate ka fa sa o numero la fo mal se ni nei ate ka fa mol a ya a waso va bene ai lo le na lo tu tala ma tanga te neme ya se fa sa o mai la numero a mai ai so fa mol ia lelei ta sinta no musika nei vai nga na nga le e fa ngofie foi tanto tu no foi le la fonga selen fa ma na nga na o vai o le mafu anga o fa manato tu mele tanto pukala mele so ona ele tina matua sa feu sitina e tawana na sausi anta na paka tuta va lai tina altinale fer wa ele world chair ta vale le foi le no fofa tava le vali na saulo lanta mai le pensione le card for le pensione lo matua fai atua ele mo fai nai wana fesidi wai le te tau vena o le sina tu la fone tau na sa volta ngata le afa pe wa o le na sa il tupe o wa lai mana o il vai nga le vai o le Western Union le na e o i falta tupe o mai ne o foi le teacher cell e te watu afa pe la tu pele la fo mal telefoni ne fa nga ele my cash fo le digital e watu a su watu ala la sunga au ele tali ina va pe atu di atu ya si auto lua te mala inga potina la pe tu fo se si o walo e nei e su wala e montua te la fo mal sedeni e la fo nga il tangata te si la fia e malo se nai lo la fo mai si utina matua e ana tuli la e na tele lo nga su nei tuli atu tuli mai to sauto e vatu lo matua e nei vai fa pena fa ngofi moi tanto ia ele nei te mio fe la fo ingo seleni e so ne la amtanga o onga alfa na nei to so ima me amata fo nei fa lave le sa tu uma ile to sanga nei la amtanga to sanga ai ole officio famsi non ale o resta la vele leo os ofa matai ai la le tumu ai ua tele fo ia le lisi os o mo meo o tangi fo ile fa sanga i swafa matai na fai oka ole amatua ngasu ai fo ia ma le tulanga fa msino ngai nei mau swafa wa ia o fe le o la ngai e a fio mea Yesu ia o fai a fi na ngā le o swafa ia so matai o fanua o mea te le ane e lua lea e fi na wina le temi nei o le paua lava ia mapule ia e lo tau ausi e il to tele o tatu tu mai sina musika le tatu to te di mai ia sina fa o poponga in itale melo tuk mastano le tau moi tanto le ne ia so
utele ai famatala isilo anina vai mai yolo via tangata ilo le tautala ai le tatai malama ile mafua ana ona sa ona upa ole no soy fuga vai lau pai pana e pa de o que ne Pa, lau pai pana e pa. Coi sau cas Ia Pa, lau pai pana e pa. pa que se ai matono que le ma e sau le angelu le se afiafi ola ngoma le me ai no makua mar ko ing sau lo le angel sa man merka ka ma pa fa ko ka no ka fio nai o nga wa fe mai sau lo fa kai se e mai fa tai se a mai fa leo ka sau wa fa mai awa ke lo popole wow o le angel fa lo ye man me ai nga uma fa mai o lua mai le lisi lea o le lisi lea o tangata e feoki kausan fo ioi ala mano robo vai se lau kaya e mano lo lange a kokolo ko inga yon fane alba kuro langa le lisi e kiro ko inga o la piko e lunga longa ngo kanga lo kape fa piko ila lo momo lo nganga malama nge al kaya o daru la nge fa mai la nge le lei talwai le luanga le lei la fa inga malanga o le asu ye le fa ingol ka kolis o le ale amaka mai lunga ale amaka ya va ko sila ya veo le masa salo male lo que mea yo fai fu ale lisi range o tawa lo masa solo ngai po se ya lo fai a kamu salu ya si ya tua o yo fa tua palo le ya do kam ki kia wasa e sa wa tamu salu ya si kwa o fa ko anga etena wa ruai puiskia eva wa uma ngai ma ba e se lo ma eva ya akamu etean akamu etean lofa ya te o le ale kari akamu ya ya ora sa a se ma fa upat ma wala pepa yo sa wa akamu wa amaka pe ni diva eva fa ya kulo kala eva nganga fa ira rosko inga lungo pa kila fa mai akamu etean lofa ya kia afa para ko Adam do you love me porque se la fia kala akam a oasis que ma o que aro fa de puru o le o me fa pena nga la o fa tu anga Adam tu au avai ko se so ia ko que fa pena ia to al metono fa poi fa pena o le peka o le alis o le peka e fia meia tono le pepa le meila un tono e fa o ala ia me o le peka o ais tele o la ia no ngole ia happy meal happy hour
Rebecca, happy meal, happy hour, alistas. After disqualify, Becca disqualify. England. England. Say pati mai mo Sawa. Sawa, how many kids do you have? Oh, wrong question, wrong question. Do you have a lama? No. You're looking here for Samoa. Oh, you see. Do you want to dance a Samoan dance? Okay, I will show you. Do you fight? Okay, fight. Pese Samoa. Like this. Put your left. No, like this, man. Thank you very much. Thank you. Maro tato atonu le mai mo. O si kenge sa mai engelani. Ele inguanga fala sa wa ilu mai. La toi pala sa Tautua. O le Everybody say talofa. Talofa. Louder, talofa. Talofa. Thank you. So on behalf of our Madam Chief Executive Officer, the management and the staff of the Samoa Tourism Authority, and my team here at the Samoa Culture Village, I would like to say talofa, talofa lava to you all, and thank you for making your time. Thank you for joining us today to learn and to experience more of the Samoan culture and how we live in a Samoan way. First of all, I would like to thank you. Okay, what I'm holding here in my hand is what you call the kungase, or an ava plant. It takes 2 to 3 years before it's mature enough. When it's mature enough, you just pull it off from the ground, cut the leaves off, and then you put it outside the sun. So after 3 to 4 weeks, and then you just take it and ready to use. So how do you use it? You just cut the bottom part off, smash it into a form of powder, and mix it with water. And that's how we get our algae here. If you have a formation, please be quiet.
speaking about the formation. The lady who's sitting behind the other pole, that's what you call the Tautua, or the daughter of the high chief, within the village and within the community. And that's her main responsibility, is to mix the ava with the water. The two gentlemen that's sitting beside her is the guardian of the ceremony, or the angai o te tānoa. The man that's sitting far on that side, he's the one who's gonna make a little bit speech of thanking God for bringing you today, and thanking God for His divine protection upon each and every one of us today. Later on, there will be a cup that's serving around. So once you receive a cup, you have to say the word manuia. Everybody say the word manuia. 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 Manuia means blessings or cheers in Samoa. So when you receive your cup, you have to say the word manuia. One more time. Everybody, manuia. Manuia. Thank you. Any questions before we start? No? Yeah, that's one question. Yes? What is the health benefit of the tree? Pardon? Health benefit of the tree. What do you mean? The benefit. The bowl? Yeah. Water. Yeah, water. Is it good for our health? Yes, it's good for your health. It makes you more beautiful and more handsome. Next stop, people from New Zealand. People from Australia. Everybody know what's going on? Tautua. People from China.
Ladies from Philippines. Hallelujah. She said hallelujah. Thank you. God bless us more. Some of them are going to get a 2-5. O vaenga whaatino na o loo whenga i tātou pulenga o tangata tā whamai mo mai i whafo le turisi. Ia i tātou malo o mane anga i mai Samoa. Ia e avela e tātou official turisi o lato ngā ruenga la le whai. Ia watu, excuse me. Ia watu la o na whairo le aval whairo inga ia whaile sua vai po le umu tu lou. Ia whaatino ngā wha Samoa ala fwoi whaita ngā tatau fwoi le si whalele ale pulenga o tangata tā whao le wha Samoa nei tu atu a. O nei vaenga ia e anga i fwoi le mai moa ai tangata e le anga nuu o tātou tangata Samoa a e ola le mele o le te tauina o le niu, le valu o le popo, le whainga o ulu, o le umu, ma sua vai, ma le tauina, ma le fwoi. E umala, ona fuele o le suavai. Ia ai o mai la turisi aia, o mai lo le la langa la tau ma ilo. E se fulu ta lala le sa ngata ilo ulo le tau sanga whaingo tau sanga tēnei. Se fulu ta la e tutongi turisi e tasi. E mai moa i whatinunga ia le official turisi. Ona tawhirolo le ma ilo le. O tangata la le tutongi lan se fulu ta la. Ia malalanga la na pale i tutolu fa Samoa le ala ua pulo le suavai. O tangata la le vela lo suavai le mai doa ia mai lana paru sami a ia mai malana ulu po le talo ia maseme ina ia foi le sa le umu le foi. E fa la wilo ai le tofu ta tau mafa me fa pena i tangata ta fa o le tumu ia. O man to la lenga solo mai atu risi te mima. To tele. Sa walu le so to nai. So sa tawia. O te watu le tae o pona usu po al tae o te aleono. Tu tulo le maketi o ia. Ea, tutu ina, whasoso. O ia mua la e tasi lua. Tolu whalima ono. Aleono e fitu ia la o whatau ia e taunu. E la mo meo mea fo i o lili. O lispoloka mo meo lili, o asi lispoloka. Whaasolo melo lei mo meo ia whiololo fo i e lauia. Nei mo meo le te mai laia. Whaasolo mai le ise angai no vai ei. O le laia, o le mo le malauli. E no vai e le angai. Le angai, le so vai le angai. Ia o le la umatamata nei ia ma meo le a foi le filoa ia ma le tama le o le funga funga usi foi le funga uli ia o tutua le motitilo le tau foi le o ia ia o le tau ia le na pito mea tea le tinane na molta ia tau ia lai whawhiwhi loi. Ni ia. E te le la lo lo filima le ili e tas masalo po le le afole. Le ia lai saulungan. Tama i ai e tau ia se fulu lua. Sili atu tae au lea. So le ono se fulu ta la. Ono se fulu ta la le te mil tae au. Na mola lau tau ia lima se fulu ta la. Ai whai lau tala fo i le tūlanga wa ita o tātou ia. Le tamai laia la whapea. A le ofela le malai. Stamai malai e whapea fast food tā la.
Mal ia fa pe o miro lo fini male si me tato tunu fas fulu fa solo tu leonos fulu valu se fulu halu e lunga tau oi ko ta fio lai so ia na le u ale moa ia ma mili ma va ai tau via mai a fo ile le a fe ia ole na e o te tau mo fio wa fina fo ile la to ia fai va la to o tau o pensin ia o tutongi lau whinga haruenga. Ia o le tausinga o le waa whangota. Ia nei vaenga ia fo ile le ngate wa tausinga la le au waa wila tu o wha atau o mea ai o pusa maunu o le aisa. Ia. O le tulanga na e pe a wha pe tausa idi sa ui a fo ile le malanga mai nei. Expecte la tatou o le temi nei wa sioki ile koko Samoa ona ele o se fuata koko le wai wa umon fuata koko e ana I koko light ai o le mela sa fai le au fai fatoanga koko sa tau le koko fo le ta fa mango fa putulo yo ta le koko fa mango fa putulo o le fainga la tamaya o aso la e ta o aso vale fo le il temine wa umal fuata koko sau lo e faf o temine fa mela to pito siku wea la le o la to tau o koko wa fa la le wo sau nei le tato fa e tato market ai molto le koko pa u foi le ia e mo le se fulu lo ta la winti sta mai me ta mai koko se fulu lo ta la se fulu tolu ta la listemi ale koko la le tau o le saisana e famel e mo mal tam fo koko maka koko maka voi lele e mola da mana le saisana e le se fulu lima e alulanga e lunga pe afe o lolo tu la le saiso le ipulo tu e le koko yo tau na tato koko sa mola wel temine fa solo tu fo ila le melo le pepa masi e tanga masi fo le se fulu rua pepa i te ton o kau ia e maua e fo le tau o le pepa tanga tauro ma le banana chips le e watu i oso e tato ina e tos fulu tolu lus fulu lima ta la tos fulu tolu ta la e se ai tu a inga fa pena fo le pepa ke saina me fa pena ma fo le ia mo wa ula ia wa te lo fai me sa te fai mo moni me o te lo si kue alo ta fa ta mela te fala mata ia fai ele o so le na ia ta tu ta wai te le ala le me mo wa ia a fa beta tang e fai ke saina ele afala ia ta o te mi o fai me ia le pon fala mata fo le lus futa la te le lo le sai so te le o le fala mata de wel te mi le nei no tango le fa e mo la ke to titia e siri mal se lau ke sai na mo wai ia e o va tu lunga mal le se lau le masi mo wai e ta mai tanga pepa la le pe tanga fa le masi popo ia to di me ma popo le fa fo to le ofisa ia valu fa le popo fa le masi popo e a uia wa sa ta fa fo ia me ila aso ia ol matua square la pe te tango la fai i ro a alu la fa tau ia te le la le fa tau me ia ona la wana o ta la tua fa tau me mo fo ina fai nga lu nga sa fai nei la tanga e pi square tu me fa pena fo le ta ma fo fa we pe ta mana o se fe tu pe termine le tato ma fo fa we le tu ainga e pisinisi pito tele pisinisi a mai sa fa so le vela la vatu nei motunga afa foi le so en sa fai e lo tanto tu no mal termine ele tu ainga pisinisi lea e pito silio na sao i la uia mai tau lo teno foi nei o le la tu mai tau to inga pisinisi e tu pelelei to e o lea lumia ele tulanga o car rentals e lo wai mai tau matou tal no foi mai la to fai car rentals nei
O te mine o lata le nala lata fa ingol tau sanga i o mel te mine halu o ta vale le halu o ta vale vo le tele o tatu tangata a mese le na malanga mai mo sa fa mai pena e o ane le fa le o ngata tono le tau sanga i wa amata fa masina le fa mai lan tau ia wai por mati o apelila me uni apelila me uni e o amata fa na tutu ta vale i le to fale al tamala lea e pe ona va e te mine ona e faalo e te mi mantola al ta vale e rana e tangata ia tatu turisi e mai ia a wala la tatu le te mine timu oka sa olta la lisito ina na pon mato wol maliu fat ale wala nto woso mai e wai se le wala mato e avel mato fainga lotu a fa mai o soli asi se omori e le tai lava omo la si ta va fa mi la tarai to mai ele lava omo sa tanto fa popo ni si omo wa ta si omo o se omo o omo la ta va ta omo la wala ta to lo termine sa o de pese voi le cars voi le tamite uso deep and wide fa sa voilà lo loto la tele lo o mona tato a pa u le pa u lo ta vale o lo wala vale tulo ia e te anu lo e fato ai sa dunga ta le loto mo le finganti munga a me sa la to tonu i a wala ese alo so to tonu i vaitele oka eso le Samoa e fai la tala e rana ta vale rentos ia e va vena le anga mai nei ta vale foi halu foi la io le tupe le swing o spare parts ia o le servicing o ta vale wat to lo masina service pe mana to si le service na ia masui to ma se part ai le if ta vale fo al mela le mai tau nei la fai pisinisi le matua square tamala le fai fale ioe te leo maliu fai poiponga o musanga e ole ai fai ai me se ala valai maliu voi le ole alu o mea e kalesia e vatu mantua la fale ai la le vai mo mau ta la to ia vai ia mo pisinisi mantua la mai ia mantua la ai lo fali fa meta la el tamani le to la lo fali ia ta si vole a pele o ala fa na ia to fa le o la to e to si fa tu lunga ma to ta la la ala to vai fa le e lima to sanga o mo o fali ia fele lima to sanga pe do to sanga o mo o fali ia se furu pe si diatu malau tu pe mama fa o popo ai mentora lo fai fale ia te mine e le ngata e fai fale ia al watu manu fo fai manu fo me pena so le fai nga fo ila tau vanga o fai nga fo i fo business sa mo mona no fo al mele ia o fai fo o fo no fo ia o fai uma tinga na fai ngol para fo le o fai le ta te fi fo me fa ofu no fo de ia fai le ofu to titi a se te mi vale to fai atni o uma na fai le ofu vai o le ofu tina o le fosiua ma le pelaue e tu uma le ofu il no fo o mo to a fai le e sa wai la loi i vai o le no fo tu lo fo fa fo ma le tino tau le lunga le fa lango vale le tua to e ala o se pulo kola ma le fosiua pelaue lo ia na no fo lo la ia le wa le fia no fo au le ai lan pai se sui fai se lanu vole ale lan pa wa telen fa ngai fa poi ponga vole au le na wa to mai tau pa to malanga mai ne o le tau lia la leo le alo to inga pisinisi de e nei vole le o pe onai va ngana le mai tau to e fona no pisinisi tasina pisinisi de pipi ia tu ye male melo car rental se lo mai o tatu tanga nei te le lai nisi pisinisi vole le mai tau a mo so fa so vole le nisi pisinisi ma lesi la mele o se koea o melos o mo meo spare parts ai mai tau nei e ta a vale loa so oka e so meo le ta vale
Me o le taavale. Ia spare su parts la tangata ta ala tu taavale afia so uma. E ta puni ale fai to o se spare parts o mo lua tu le tu te ta su mai le me o melana o le matua su ia o te lole sa fai nisi o tātou tunu le mele ai car wreckers fo i tunu ina New Zealand po Australia. Ia au mai ai tō tonga o taavale afia. E pia ana o maka fo i nā company fo i lele ai mai lai ni containers e whaatau wai mo le alu ia. Waenga ia tuwai for second hand. A land matua le leia. Square ai matau tapa ela ia tātou tangata fo i lele mai tau o mea fou. Ai maua la le pāta tuwai. Ia se tau o land mawhai o nga whatia. Ia nei vaenga nā po nai motunga awhanau le nei auri fo le pēr tātou mawhawhau i le tūlanga. O nei pisini se wawa ai ele anga i le lumana i fo i le mo tātou. I le tūlanga le lei e mawhai on tātou una ia le tūlanga o pisinisi ma me square ni teimi. Tupe vave ia e mauti noa lae e alu e sau le oloa alu le oloa vave le sau ma alu. Nei lo le telo isi pisinisi e tu wai atu e whatu atu lia. Ia o whadoloi o tele whadoloi nei whale ainga tele whale ainga. Ia peo nei vaenga na e tātou tatara noa nea oli. Ia mawhauwhau ia ni tau sanga luawhirua wha e pine vole luawhirua wha ai tō tō wha o tau e. Atina ena se pisinisi vai le tu whaatasi. A mata e vai nei mawhai e ua aso poltanga tōtasi ia. Ile asisi o tātua milionea. Noni mea sa o ana. Pe tō tēna nofo fo i nā tu lou. E o nā fo i e tau wati na e ia ma tau wha putu tupi. O i nā pili lava so uma mea uma e oa le vai, pili uma e, te tongi pili, o nei a tātou. Ia, whai ngō whiera life, pe ana mātou te tanua fo isi te meo, vason te nei ma Katerina. O tātou wā ia e ai mā moele inga le tele, whai lato pisi nisi ma to tele, o whinga renga i whawhoma, ui, a le fo e tau, ai whi nau o toi fo i tātou ia le, a le tau whi nau o toi fo isi o ta inga ia le fiola, whaatau ma le māmoe, ala le mea ai lesi aso. Ia ngani. Nai motunga awhana o le nei aso ngā fua amtangan vai asa. Tātou mānatu natu le mu iai, vāwa ai. Ia tūlanga olo iai, tātou whaasoa ni temi. Ia, ai sina musika e vavai foi. Ia o le whaasoa le nei foi au. Ole. Ai mau sali le
apipi ile faola tanga Emausalia iyo mafutanga Iyo navalo ile poto ile amatanga Iyo navalo ile poto ile amatanga Sonei ole malama lama ai feifiloi mamele anga ole onu sai e fua o mea mamala ai apipi ile faola tanga e mausalia iyo mafutanga Navalo ile poto ile amatanga Eyo navalo ile poto ile amatanga Ayo mema sei au mai leli e tuleva o ae mai tanei Savavali malefe alofani o tato uatino etasi peiola na feta lainga aele ia fio le langi na feta lainga aele ia fio le langi
vita Te tangi pa alua lua Ia lewa yo la fanua Manu mai langi se aba e tau te mo mesia Oe pea oe malia laua fionga Saunde loa e papa umai Saunde alo famole Ave ato male loto O folo ase ie olo malo Se me meo se siapo E auia ilo natino Leuli o paae vale ingapo Ua tutamale loto salamo Paamanga loloso O taua mababao Mana tufa awito Ia la poa inegileto O soi pua le manu malo Langa masafi e tavita Te tangi pa alua lua Manuia lewa yo la fanua Manu mai langi se aba e tau te mo mesia Oe pea oe malia laua fionga Oh yeah, Itaya, oh Manuia. Oh yeah, Easone, Pia. Tato te sangabia, wa'apetai. Oh Yesu leli, Emesia o Yesu leli, Emesia ufana mai. Le matani lo alofa na nautai wow pa matalane nei loi mata ole tangi be awe ole vasa ya musu wane iso osengangana pa ailo ai leo ti alo une yanganga o ai na temu faya on sola esele alo famoni ole tauto na pa ia fa ai ui na lava ile Chile, solo tonga, efusiai, a ole langi e moli mamai, la upelea, uche aluto e fo ima
tua ia soetele le no mo bala balai ma oe lo uau I vasaetele o la utautua I le malo e nau lava whaatau uina a o le atua e tau sia lota aina le nei o le a o walu a e tua ia o e lo ufatu mativa te solo le nei ia e mana tua pea o le ai lofa e fa amau ni tu malpea se io o I leoti te manu malo ai I fai tuto au se oli o ai e na te mawhaia o me sola e seile ala famoni o le tautonga e pa ia e whai ui na lava I le o tile solo tonga e fusi ai a o le langi e moli mau mai la upele ea o te alu toe po I mai po o ai ea na te mawhaia o na sola e seile ala famoni o le tauto